Hello, welcome to Tisong and Tenzin's channel. Ani taring gi nyin thun dinang lo la nga kiran sunyam do nga rang gi thep ka shwe chi share chi wasam su ni 3000 stitches la ni sa ani thep di gi chomba po di gaming la Sudha Murti re ani Sudha Murti la na ani gyaga gi acha chi yo re gyaga gi amla chi yo re amora ki chungsa di gyaga gi lochu tanda North Karnataka yoro North Karnataka la re ani mora ani chidane miche nanglo la ani kyobuda ani nyamda la ani roko chedege khangsa chire Infosys Foundation nani non-profit organization ji yore ani kyobuda nyamda la roko chedege dindire ani ondigi Infosys Foundation ge chairperson re ngaran chidane tab khala re susu semba kibu chaya gi tab dindre da ani tab nanglo ne susu miche nanglo lapchale gi tab dindre lo ga wi ro an tab di pe mesi yakudu ani chidane ngarang gi nyen nanglo la susu ngarang gi ji ger gi yora ngarang la pendo khari chongyo me da ger gi ani ngarang gi tab ga dinzu ani nga kiran chinyam do la cham share chi ra an tab di nanglo la drum chukchi yore drum yoro ni to sia kha pe suna contents nanglo la tab chukchi drum chukchi yore ro ani dinzu changma ani true stories re ngone chungyo den re yora morangi mise na lo ngone chungsha gyogi ani drum den re Sudha Murti nye thangbu khandes discover cheslana Facebook nanglo la ni article chi thonsro ani article di lodi kapso di article di chinge su yi mi la mi mata ni article khora ma chuko lo ro di chuko lo dinga pe now dosra ngone sum pe ya ko thisha samsra ya lapche pe ya ko doa samso tira ani YouTube na lo Sudha Murti lan type chi dikapso ani morangi de nyendu khashi chi thunso andi nanglo ne morangi speech jik tegyo shdo arila morangi ni speech tegyo chido ni speech de nyendu zama nga pe na do so ra morala mora sui me ni de kapso mo shingi me ro ine me speech de nyendu zama nga pe na do so morangi samotang da morangi ani chiso nanglo la kyobuda nyamtha dunzula ani lega roko chedanda ani kunzu kale gyane kunzu la roko chedanda kunzu gi mise nanglo la gyurdo chimbu tangsha gyoda gyo chimbu yakbu tangsha gyodende gi nechu mangu dura ani nga pe gaso mora oni sum kimi pe yakbu shido asamso pe yakbu shido asam changara jesu iranda ngara yime keso ngara tabdi Amazon ne order chi ana kyablo la Indian rupees 250 la dura pe mese ge hang sangya ge yabush du drum din su pe mese hang sangya ge yabure dura tab di lo drum di lo chini so mi che nang lo la ani ji champagne ching chwa da ani ji inspire cha jo morangi stories din su ne so mi che nang inspire cha jo onden de dura pe ji semba ki bu so jo pe semba ki bu da semba ga bu so ine mi che nang la 내가 야구 최고 삼매지와 직거래 야구 가서 치토도 최고 삼매기 소아들이 저지게 계속으로 말하라 내게 사잔디 빌리너리 치레도 안디 Infosys Limited 라네 다다 야가기 IT company 디게 헤드레도 코라 founder 레도 IT company 디 second largest IT company in India 라스로 라 계시 얘기 information 된조 incorrect 도다 노트도 예나 아니 공케메 버슈 곤다스 다니쇼이 아니 원소 UK la shugeyina ani ranzo kendo khawre tanda Rishi Sunak yo UK ge British politician Rishi Sunak ani Sudha Murti gi ani son in law re do yoro makpa laura susu phumoi ki saza ani onde re do ani otus re do ani thagarai tharingi nyendo de nanglo la nga tab di ranzo nyendo share chi samso ani ngarang gi tab ga shimba din de ye ani yine ya tab din zu changma nyendo chik nanglo la inde share chi de na ko nyendo de ring bu chogdura ani ngarang gi nyendo thundun chi se go samso yoro nyendo thundu se na ranzo these shira sagmara ani ngarang le ani video inde sudi ko so lel ha chegro ani ambalengi changma ani tab di ranzo si thuai ani rewa ye an kiranzo kesi tab di si thu yuna ani kiranzo gi chwa khande chungso ani comment nang la ngam do share nang ro nang nyege pugu gi tab ni nye yo morangi pugu tab khashi thidu ani pugu tab khashi nang lo ne ni nyi grandma's bag of stories
the magic of the lost temple ani yoro the magic of the lost temple la the short novel den redura pugeji ani the a collection of many short stories yoro den redu. It is by Sudha Murthy again and it is called Grandma's Bag of Stories. Ani derani nyarangi pula nyui arangi chisonda dinzi june lo jo samsura an korani dilo ni jik labja sambudo dinje ani korani la thobeagi ara rewa chungso zugi mingda ani dinzo nyegi description nang la shago ani namalenge changmegi sitwagi rewa yu ani changmala tishtile nyenin tu sibala tuchenang ni kesi nyentu di ranzula pentoina ani subscribe naro nang like naro nang ani tagarai chamala tishtile katinche tuchina Bye. ya chamala bye bye tishtile jema nyentu nala jeyo